Njye rero nkaba naravuze yuko iyi nteko y'Iburayi igomba kumenya ko u Rwanda ari igihugu kigenga gifite ubwigenge kuba twakwipakurura ubu bukoloni bw'abanyaburayi. Rero kugira ngo ize nk'iyagatera ivuge ngo Victoire Ingabire ngo urubanza rwe ngo ntirumeze neza, ngo arazira yuko ngo ari umunyapolitike, ngo tumufungure, ibyo harimo agasuzuguro ni na ya mitekerereze y'ubukoloni twipakuruye kera. Rero kimwita agasuzuguro no kubategeka ntibishingiye ku byo bazi mu bakeneyeho. Mbere na mbere nkuko nabivuze, ntabwo duha agaciro uyu mwanzuro nkuko tutahaye agaciro indi myanzuro yatowe n'iyo nteko y'Iburayi. Abanyarwanda badukurikiye bifate nkaho nta cyabaye ariko kitafite agaciro. Reka dutangire tuguha ikaze, tukwifuriza kugomeza kugira ibihe byiza, tunakwifuriza kugomeza kugira iterambere, ndetse tunakwifuriza kugomeza kwihangana wowe utameze neza, tunakwifuriza kandi kugomeza kugubwa neza, by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri M247 TV. Nawe utarayikora tugushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigisohoka, ndetse unakore like, share na comment ku biganiro tuba twagukoreye. Tugarutse kuvuga ku bibazo bimaze iminsi biri hagati y'u Rwanda ndetse n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, nyuma y'uko izi mpande zombi zigomeje gupfa ikibazo cya Ingabire Victoire Umuhoza kugeza ubu ngubu ufungiye mu Rwanda, ndetse inteko ishinga amategeko y'u Burayi ikaba yarasabye u Rwanda ko rwafungura Ingabire Victoire ufungiye ibyaha bitandukanye, harimo n'icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi buriho, ndetse n'icyaha cyo kwigaragambya n'ibindi byaha bigera kuri bine, byose hamwe bikaba ibyaha bitandatu kugeza ubu ngubu akurikiranyweho, ndetse akaba agiye kuburana ndetse akaba yari yaratangiye kuburana, ariko nyuma y'uko iburana yagiye gutangira aho yari agiye kuburana mu mizi, dore ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwamukatiye iminsi 30 y'agateganyo, akaza kujurira, nyuma akaza gutsindwa. Urukiko rwa Nyarugenge rukemeza ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nk'uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwabimukatiye, kubera ko hari impamvu zikomeye zituma agomba kuburana afunze. Ni ibibazo bimaze iminsi hagati y'u Burayi ndetse n'u Rwanda nyuma y'uko u Burayi butegetse u Rwanda gufungura Ingabire Victoire, aho inteko ishinga amategeko y'ibihugu by'ubumwe bw'u Burayi yakoze amatora, ndetse abarenga 500 bakemeza ko Ingabire Victoire afungurwa, abagera kuri 2 akaba aribo babihakanye, aho bemeje ko yakomeza gufungwa, ndetse icyo gihe abagera kuri 41 nibo babashije kwifata, ndetse ntaho batoye kugira ngo afungwe cyangwa se afungurwe. Ibi ngibi byaje kugarukwaho n'abayobozi batandukanye bo mu Rwanda, barimo inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda, haba umutwe w'abadepite ndetse n'uw'abasenateri, baje gukora intama ndetse bamagana icyemezo cy'iyi nteko y'u Burayi ihamagarira ndetse igategeka u Rwanda gufungura Ingabire Victoire. Bavuga ko ari ukurengera ndetse no kurenga imbibi kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga. Nyuma y'inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda, abandi bayobozi nabo bagize ibyo babivugaho, aho harimo Brigadier General Ronald Rwivanga, uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF, ndetse nyuma y'aba ngaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Vivienne Nduhungirehe nawe yaje kugira icyo abivugaho, ndetse ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga na televiziyo ya Mama Urwa Gasabo TV yaje kongera kugira icyo abikomozaho, avuga ko u Burayi buri kwinjira ndetse buri kurengera bukarenga n'imbibi, kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga kandi gifite ubusugire bwacyo, bityo ko u Burayi bukwiye gushishikazwa n'ibibazo biri mu Burayi bikareka gushishikazwa n'ibibazo byo mu Rwanda, kuko u Rwanda ntabwo rwananiwe kwikemurira ibyo bibazo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umwanzuro wafashwe n'inteko y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi usaba u Rwanda gufungura Ingabire Victoire ari agasuzuguro ndetse no kurengera, ndetse avuga ko ari imyumvire ya gikoloni, nyamara u Rwanda rumaze imyaka myinshi rwaripakuruye iyi myumvire ya gikoloni. Umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Burayi, ndetse baje gutora umwanzuro ufite nimero 2025 akarongo kaberamye 2861
RSP wo kuwa 11 Nzeri umwaka wa 2025 ugaragaramo ibirego byinshi ariko ugashimangira ko Ingabire Victoire watawe muri yombi muri Kamena umwaka wa 2025 afunzwe kubera impamvu za politike bityo ko akwiye gufungurwa. Ingabire Victoire yatawe muri yombi ndetse akatigwa igifungo cy'imyaka 8 umwaka wa 2010 akijuririye kiza kwikuba kabiri ibi myaka 15 ubwo yari akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho n'ibindi, ndetse icyo gihe umwaka wa 2018 yaje gusaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse imbabazi aza kuzihabwa arafungurwa. Gusa ariko nyuma yo gufungurwa yongeye gutabwa muri yombi muri Kamena uyu mwaka aho akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6 birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariwe cyangwa se icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho, akaza n'icyaha cya 6 ari nacyo cya nyuma akaba ari icyaha cyo kwigaragambya. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ubwo yaganiraga na televiziyo Mama urwa Gasabo TV yavuze ko atari ubwa mbere inteko ishinga amategeko y'u Burayi itoye umwanzuro nk'uyu kuko bibaye ku nshuro ya 3 aho byabaye umwaka wa 2013, 2016 ndetse n'umwaka wa 2025 bikaba byongeye. Nduhungirehe yagize ati inteko y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi igomba gushimwa ibijyanye Inteko y'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi igomba gushingwa ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage bayo b'i Burayi. Abaturage babo bafite ibibazo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse i Burayi ibyo bibazo biriyo. Bafite kandi ibibazo bijyanye n'umutekano mu mijyi imwe n'imwe mu Burayi. Ibyo nibyo bari bakwiye kwitaho. Iyi nteko y'u Burayi igomba kumenya ko u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite ubwigenge kuva rwakwipakurura ubukoloni bw'abanyaburayi. Ntabwo inteko y'u Burayi yivanga mu mikorere y'igihugu nk'u Rwanda gifite inzego, gifite n'urwego rw'ubutabera kandi rwigenga. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko ku byaha Ingabire Victoire aregwa kuri iyi nshuro agifatwa nk'umwere kuko atari yakatirwa n'urukiko ndetse akaba atari yabihamya n'inkiko ibyaha byose akurikiranyweho, bityo ko kugeza ubu ngubu atari yahamwa ibyaha byose akurikiranyweho, ubu ngubu akiri umwere. Yagize ati rero kugira ngo ize nk'iyagatera ivuge ngo Ingabire Victoire urubanza ntirumeze neza ngo arazira ko ari umunyapolitike ngo tumufungure, ibyo harimo agasuzuguro na ya mitekerereze y'ubukoloni twipakuriye kera. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi ifatanye umubano mwiza n'ubutwererane ndetse no mu zindi nzego nyubahiriza tegeko zigenga u Burayi, ndetse ko imyanzuro yagiye itorwa n'iyi nteko ndetse n'inteko y'uyu muryango nta na rimwe yigeze ibuza umubano w'impande zombi gukomeza gutera imbere. Yasobanuye ibi ngibi agira ati ntabwo duha agaciro uwo mwanzuro nk'uko tutawuhaye agaciro indi myanzuro yatowe n'iyi nteko y'u Burayi. Inteko y'u Burayi kandi ireba uburenganzira bwa muntu. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Burayi bwagakwiye kugira ibindi bibazo burebaho ariko hari ibindi bibazo bwirengagiza ndetse bureba bugaceceka kandi nyamara bihari, aho yaje gukomoza ku kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hari ihohoterwa ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa muri iki gihugu, ariko bakarenga bakaza kuvuga ko mu Rwanda ariho butubahirizwa, nyamara hari abandi baturage ndetse bakomeje gukorerwa iyicarubozo no kwicwa ariko bakabireba bagaceceka. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyamurenge bicwa, aho abarwanyi ba Wazalendo babahaye iminsi 10 ngo basubire mu Rwanda kuko ari iwabo cyangwa se ko bazahasige ubuzima. Yabasobanuye ko mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo drone z'ingabo za leta y'Kinshasa zatwitse inzu z'abatutsi bo muri aka gace, ndetse iyo nteko ikaba irebera ariko ntacyo ibivugaho, nyamara igahindukira ikavuga ko u Rwanda rwo rukora ibintu bitajyanye. Nduhungirehe yagize ati
kugira ngo inteko y'Uburayi ifunge amaso mu gihe uburenganzira bwa muntu burimo guhohoterwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma ngo kubera ko hari umudepite ufitanye ubucuti n'umuryango wa Victoire Ingabire ngo bagiye gusohora umwanzuro kuri Victoire Ingabire. Ibi ni ibintu bitangaje. Niba inteko y'Uburayi ishishikajwe n'uburenganzira bwa muntu, nisohore imyanzuro ivuga ibibazo bihari ndetse n'ibibazo byugarije akarere, bivuga ibibazo byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Wazalendo baherutse gukorera imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, basaba ko Brigadier General Gasita Olivier wagizwe umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi asubira iyo yavuye ngo kuko ari umunyarwanda ndetse akaba ari n'umututsi. Ibi byatumye ahunga uyu mujyi kugeza n'ubu ngubu akaba ari mu buhungiro. Umutwe wa Wazalendo usanzwe ukorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse urimo n'abana uhabwa intwaro na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye kwica abo yita abanyarwanda baba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kubikomozaho muri iki kiganiro.